Keiki, Koe e kau ko omi he whanau tupua ko tāklangi e a koe pe e nexea ai ki koe ai te metaha ai tau tupu ka koe puke whanga maari e koe ki koe te kerei mai whanau mai pe whanau tupu pe koe ngahi ako ka koe pe hono tanu maki whakae lau maari e siasi pea oku toi tanu maki koe mahanau mai ke o i whare whakaranga koe whakakoloa e ko ni sea e toki ki me e whakaranga ni koe ki pe maupe ke whakahoko atu ai ofa me a Paula Avea tahe mani maua se inose pe la mozione ki fitu tahe wa fitu kalu e tue ni ngalwa tahe wa fitu ua ko Anderu Bake tahe wa hiwa whaa ana Dalanoa Bake ai taha hiwa whaa moia ko Whokirelei Tonga wafu mawa lute soakai wafu matolu tai peri finau wafe tahauno pea moe whanau a vai pea mo pita seokimi ko kinau toluia ai nakos kinau toluia ai kusitu mau ta mutu i he potu mau e kaini ko vai ai puke puke o e whanau ki poni pea viai ai ofa make o akeni ki he class of 82 ya ai kaulau mai au i he whakakoloa e whitu noa ki tako o ia kua whakafonga ken me te au ai o whalahi atu ki he Honorable Siaus Whakaloi o e taksia o e warua e o kai kenei heni o hopa atu e whai katongia ai tangata e koia pea uheni pe ai toko ni head prefect seini tokiruku finau taufa uheni pe po ke CEO statistika ka planifica o wakaya pe ko kinau au na heni pe o farayat pe alwe ni ngau ea ki he valu fitu ko toa pe o po me mai i he ngau ea o ku atu ai hiva ko ni pe mo e o falahi atu ka te moto whakatoa awa pita. Iwa mani o hui o e whakamalo ki he e ki. Pea wai e kau kokoni, aia ko Kefrini me Gonzalote, ta peko ki a whanowha me komersiale. Pea mo hare finau, rota Sevenia, e tau apiako Tonga High School. Koia e lahi pe me tau TVS a heni, pe he poki, koe kotoa e me whanau, Gonzalote, tupo hai, toloa, atere, Irula, mo Sasione, mo tau whaiako. Koia, awa.